too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Memo akwa basronko ede back to my GH so muniaba nana ama owuswa enye na sabe so trending issues na ebre aso semede ebe so mo ewe video eso na ansana no mema obibia official pa 2021 enye afepa ema obibia na ebe ko ne be no na ye enije ene adanside enkoa na meko ensem no emu no ye afino ekwa ebiye na fashion so ebronya fashion no any ebiem sunu afoforo no ehu enije any holidays woman no ma ya nupa dodo na edwomani ekere enije biase ne be ya wo metimi adjomani no metima making memories afoforo no won ede bebremu na eno na nam so amatese bronya yi enso no nipa awodo ekọ mia ya awodo aye enije die bia be a tourist site be so ye hotels ne restaurants awodo programs awodo won hihye beto adwane no omodi omani ekere ho na sabre eyese enije bia we bi na tese arehostem bi afiwo abeto jam na arehostem no enese eye Volta region ave dakpa Crocodile Pond eroho no amanfo ekwo ho se tese won kohwe won so ade enije ade ni bia no na tese won so nya wo se pen nya story ni bi se me so me bi da me ko hobi ele sa nsem ni ebinum na no ele nam so e ma tese ye emwa ni bi crocodile no ba ko epiefi ensuo no mo eba abonte na amanfo no ye o madwen se enye akonya o mefa ho ade echichitwa mfoni na tese wo de akaika wo se anokwasem se wo etusa na mono ebi na wo echichitwa mfoni no mo hyase no wo edo mo eben aboa no dodo na de wo enya amane bia emfi na wo baba ku bi so eba mu se no so ba betwa emfoni no ebi na tese wo de ne sa eka aboa na tese aboa na enteba so wo dane no eba no so na nya sem ketom so fo ye fa ye ni ekohwe eye video ya enzeni ameka esi wo mu emra na ye ba ye kan obi aso no me de beso mu Sate kwato baka manu fe baka manu. Oh. Amatia. Amatia. Aibu. Pagaro fojo. Fojo dai. Ada shire. O menale o. Ya manale. La verede vai. Fica baba. O me. Aha, ozi anya za mi wi fe ba. Me the boss now. You the video. Yes, Menela. Okay, make I call you right now. As well, Medila. You, I want to buy malo. You want to buy it? You, I want to buy malo. To buy for malo. For myself. na se na mekano pepepe no sa so na akoso na video yi beto dwa no ebi etro madwen se dabi abayiwa no anase maame no
Sena eye wode ne nsa eka aboa no e na manani anye wosan se aboa na mu no de ntikra po fi nso mu bi abonte ene se wote se eye womo a womo ehye no no ewo eye pond no te se womo ebi na nkra enkoko ate se akoko sun wote akoko sun sa na onim se crocodile so de enkoko eye fresh meat ene womo duane a womo edi ntini sa no na te se kom ewo mu aboa no kom a odwe ho na te se odi ebe fi nso no na te se ne mfoni ene ni pe twa wo hia krapo ene na wo na adwen so a wo pe ede bibi ninti se ne ni ekire na duane na te se kom so de no na kofo na de o musakeka no na te se be bia kofo no bi ede o musaka na nye be bia ebeti be ma na nya ateke bia ba ma mi kru ya o atake no wa se de wo de ne sa no eben no ne flesh no dodo e ma te se no ene nam so e ma aboa no eda ne ba no so da ne nua no ebi so e ka se da bi muasa no wo mu eye wa de se ehye bi enna wa ebe kire ebre a wo betimi abe wo mo ene te se kwa betimi afa so ede aba mo se de be ya enkofo enkwa enanse musa because ye ka wadan maso dia wadan ma se wo di flesh ni ti no flesh bia e na flesh se ni po se abo obedi ni ti ebe ya hihede embeda o enda kwemu wo sa emeye te se sa no na te se amanfo ntimi endi su se na be ya ye nkoti oye ne ensem bia emfi eye bia sa it's beautiful say be keeping nature na maintaining nature na te se ye ko srahwe ewo embia bi sa but se be ko na edinsemi say ebeba dia na te se akone boni mu a ene sa nti na enkofo nsem a wo ma ekeka enu no won so a wo hwe bi no de no wadwenkyere fa ho bomodi a de fa so me ewo comment section e bi mu so no share video we on all the social media platforms follow yen our Instagram Twitter so @TooMuchGH _ Facebook @TooMuchGH midin dinana ama obusa na me yaduma be de shabi makramo. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura